Kasing Voice of the People Party ka VPP ka balapan itu pat ba igi kertong ki badai na ki East Coast Hills District ki ban yakhuan ni ki MDC election syaka ki HADC. Yakini ka jingyalang pan itu lapan long Hamadan Smith hakaba ki nongyalam jong kaseng ken thopi o President uba Arden Embassy mod na lor ki way pat ki bayadan lang. Kidan kumba khatnyo tali ki constituency ha East Coast Hills District na ki arp khandai tali ki constituency syaka ki HADC. Hakani ka kenti ka bamanta ka VPP ka lapanya khon habaro ki constituency syaka KHADC bat kumjuru syaka JHADC. Habakran na kani ka jingyalang uba Arden ula ongi ki we ki party ki bayalam baklay upat ba halor ka VPP. Ula kren ru syapang ka NPP ka batmu ban penbiet upat ba dakikam tamasa. Hishanya nengi haban up ya ka por bali ka pali ka baka boys of the People Party kan sit. Nah, namar bala shong shit na bala ki patpa. O ki kon sama ki kon thuna ki long kre. Ka sarkar ka wa de ki buj tumno banle. Pen snow bhano igni ani kimi kita ki tamasa manta ka banai. Haduk January, klem tip show long school pen peps ka school ru. Namar balai ban pen bernia ban pen melen ya ki samla na ni ki pat ba ndai nga ngas ngau thu kendiang kamut utu balik syat 10 boro ulit kerjaan NPP no don ubait pelat yu Brian Adam kat kini kalat kawan hari lejong dakat badan kepisangan kelong ban lek sa jingkan mau kadai tang ke jinglek ban sa jingkan mau ban imar kemat yu Brian Adam dai balik kerjaan NPP kadai kata ke kubur ke bangakwa banong badlu kiai gini kita masa kiai gini ki festival kini kita masa ki festival kidai tang ki pin kila utai uban penja sipor ya ke jingpang ke jongi kong ke chat menriu utai uban penklet sipor ya ke jing duk jong geri utai uban penklet sipor ya ke jing jelai jaga bamsap utai uban penklet sipor ya ke jing bam chong sok chong sngan jong geri ke jongi Tanuan ra ya ke sinsyar ke kadar ke bakon Hangno kan tik tolong ya ki tauba ki bolong ke jing tron ya ke jela ke jungi badai hangta ngin pindiang ngin pembet ban pelompat ya ke jela ke jungi ke jela ke baklan haga yo ke kot